Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu partiju u NBA ligi. On je u pobjedi svog Denvera protiv Phoenix Sunsa 130-112 zabeležio double-double učinak, dok mu je nedostajao samo jedan skok da to bude i novi triple-double učinak. U subotu uvečer pojavila se informacija da je nastup Jokića protiv Sunsa neizvestan zbog povrede zgloba leve ruke. Ali srpski as je na terenu proveo 31 minut i bio na skok od novog triple-double učinka. Postigao je 26 poena uz 9 skokova i 10 asistencija. Sem početnog vojstva i prednosti koja je u uvodnim minutima meča išla do 7 poena i činjenice da su tokom druge četvrtine nekoliko puta uspevali da izjednače, Sunsi nemaju čime da se pohvale u ovoj utakmici. Denver je sigurno došao do pobjede. Uz Jokića su se istakli Murray sa 24 i Hardaway sa 23 poena. U ekipi Phoenixa najefikasniji je bio Brooks sa 27 poena. Booker je dodao 23.